در قرقیزستان گروهی از وکیلان مردمی طرحی قانون درباره به تنظیم درآوردن عنعنه و رسم و آیین‌ها را تهیه کردند و عین سندی که چند سال پیش در تاجیکستان قبول شد. هدف طرح به گفته مؤلفانش از بین بردن خرج و خراجات زیاد و معرکه‌های با شکوه است که مقامات رسمی برای خودنمایی دایر می‌کنند. بر اساس طرح قانون کارمندان حکومتی قرقیزستان حق ندارند به جشن و مراسم‌هایشان بیشتر از 150 نفر را دعوت کنند. در گذشته هم وکیلان قرقیز چنین طرحی را برای بررسی به پارلمان پیشنهاد کردند ولی به نتیجه نرسیدند. صحبت امروزه در همین باره است با شایربک ارکینولو، خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی. شایربک طرح قانون چی میگوید؟ مثلا جشن به مثل توی یا مراسم جنازه چگونه باید برگزار شود؟ ҳадаф аз тарҳи ин қонун коҳиши хароҷоти маъракаҳо ва кам кардани теъдоди меҳмонон дар тӯйҳо мебошад. Масалан, дар ҷашни хатнасури фарзанд ки дар мо суннат мегӯянд, набояд аз 100 меҳмон бештар даъват карда шавад. ҷашни арӯсӣ ҳам бояд дар як рӯз баргузор шавад ва теъдоди меҳмонон набояд аз 150 кас зиёд бошад. дар маросими ҷаноза шумораи ширкаткунандагон маҳдуд карда нашудааст, вале ин маросим бояд бе меҳмондорӣ ва бе забҳи гову гӯсфанд ё асп гузарад. Но без забивания крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. در تاجیکستان مقامات را زیاد تنقید میکنند که خودشان جشن‌های باشکوه برگزار میکنند. عین چیز در قرقیزستان هم هست؟ Да, у нас тоже есть такие примеры. Общество часто... бале, дар қирғизистон ҳам намунаҳо зиёд аст. дар ҷомеа аксар вақт дар ин масъала мансабдорон ва вакилони мардумиро танқид мекунад. Масалан, чанде пеш Мелис Турганбоев, вазири умури дохилии Қирғизистон ва Суюн Омурзақов, сардори раёсати умури дохилии вилояти Ушро, Темир Сариев барои баргузор кардани ҷашнҳои бошукӯҳи арӯсии писаронашон танқид кард. то ҳол дар Уш дар бораи он нақл мекунанд ки чӣ гуна Раимбек Матраимов, муовини раиси хадамоти давлатии гумрук, барои писараш ҷашни бо дабдабаи хатнасур баргузор кард. Туи Жиргалбек Самадов, вакили мардумӣ низ ба истилоҳ фаромӯшношуданӣ будааст, чунки ба туй 1000 меҳмон даъват карданд ва баъзе аз меҳмонон шутур ва мошин ҳадя оварданд. شایربک در صورت قبول قانون اجرای آن را کی نظارت میکند؟ جزای برای رعایت نکردن این سند پیش بینی شده است؟ По словам инициаторов этого проекта, если закон примут... ба гуфтаи муаллифони тарҳи қонун, агар ин санад қабул шавад, ҳукумат як ниҳоди махсус таъсис медиҳад ва ин ниҳод иҷрои қонунро назорат мекунад. ҳоло қонун на барои тамоми мардум, балки фақат барои мансабдорон ва кормандони мақомоти маҳаллӣ пешбинӣ шудааст. чунки ба гуфтаи муаллифон бисёре аз мансабдорон ҳангоми баргузор кардани маъракаву ҷашнҳо ба сарваташон худнамоӣ мекунанд ва мардум инро дида эътимодашон ба намояндаи давлат кам мешавад. барои ҳамин вакилон мехоҳанд ҳоло фақат хароҷоти кормандони ниҳодҳои давлатиро кам кунанд. Сначала запретит расходы государственных служащих.